इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जत गोसोखांनो आसुगनाय रंनो आं फैला हामबाय दिनै जों दाबुक सरकारि मुताबिक आरो साख्लाय दिबि सागा चेयारमैन चंनानि बागै आं दिनै 18 जन मेम्बार्स न आं कयो जेकुनु बर खरकसा चेयारमैन चंनानि बागै प्रस्ताव लिखे जानाय और जुदि प्रस्ताव हांखाय भुटा भुटि जानाय भुटा भुटि किन्तु आं बोखाव चंगो चिनी गुबै दै एवं चिनी बुबागान दै जों जे थानसा थानसा दै जों 18 जन मेम्बार्स खरकसा प्रतिनिधि आं आंनि रिक्वेस्ट खायो साबनो चेयारमैन चंनानि बागै प्रपोजल लिखे हामबाय Member of District Council, Member of District Council, District Council, Chairman, Agui, Sri Jagadish Devarma, Member of District Council, no, and Khabek Kuwaino, Kono Khaputa. प्रस्ताव Member of District Council, Musang, Jagadish Devarma, Member of District Council, Chairman di ayo dia प्रस्ताव की जगह और प्रस्ताव नो आवाई कुछ हाउस चिनी चेयरमैन साहब बिनी चेयर आसुक फायदि हिने आं बनो रिक्वेस्ट खायो आं जगदीश देवबर्मानि बुमु जे प्रस्ताव लिखा एवं बननो संजाखा आं बननो रिक्वेस्ट खायो ताबुक चेयरमैन पद आसुक फाइनान बागै आं बनो कबखा हामबाय Chairman,